John Media. Mbona kumekucha umeamka kulitazama hilo jua? Unashindwa jambo gani utende? Mbona kumekucha umeamka kulitazama hilo jua? Unashindwa jambo gani utende? Kisa jana ulikosa, unaamini na leo utakosa. Wewe muamini Mungu tu atatenda. Kumbuka Daudi alimwamini Mungu na kisha akatenda, na kwako atatenda ndugu yangu. Ndugu yangu, amini atatenda Mungu maishani mwako. Kama alitenda kwa Sara, amini na kwako atatenda tu. Kama alitenda kwa Daudi ndugu yangu, na kwako atatenda. Mweleze, 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 mweleze Mungu. 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 Yaliyo magumu ya kukushinda, mweleze Mungu. Yaliyo magumu ya kukushinda, mweleze Yesu. Yaliyo magumu ya kukushinda, mweleze Mungu. Yaliyo magumu ya kukushinda, mweleze Yesu. Mungu atapokuinua, hata kufanya kuwa daraja kwa wengine, kuwasaidia maskini na wanyonge na wanaolia. Kuwasaidia maskini na wanyonge na wanaolia. Mweleze, 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 mweleze Mungu. 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 Mweleze.